stylish about US konuma fe and video better wanting say wakoye threesome no kire say wo baba ko amema miensa egu so na ekwan eda wo ba ho ano ne sebe wase ene wasum de sa mema na obi abeche afa baako ntini efe no threesome abawe Angie ne ho na ekobon mu de bi na ebi say yo no abawe aksa be kasa say yo no agesa da pado so podie eye erabe wajibi pa wajibi ankasa ye nyina ya do so poni bi sana emi say yo no ampa eye mmemu ana wo mu ko boss agala we no wo mankasa ediomanu yi aba say enye girl na ye attacking wo social media so say eyo no no enye onu de biara da na emo aye different lady ena mo fa na wo mo ye ne santi eyo mo kra won wa say wo mafa eye girl yi na omo desa we no etuto ne so enti Ghana for enja ya ba wedding say ye no ma enim nipa na nipa na wo mo ne yes ade no kwa wo ye nipa tuntum na wo hwe lady ya wo ye kokko panti wo sre Ghana for say wo mo opa che obi de pa eye Angie stylish chewa wo sre mo amon fama no na wo ma na duo mo bone ragati asemaba Angie baby ne gala na no mo bono no afedi enokre aba na Angie baby betena ka se nyono ye nyina esopa na yeso oboa eyo no boys na omuwo sa gala nim no ba kwa contact me ede VAR abrami wedi e kale pa utum se uhunu gan nim complete na according to boy no was onim kwankro a wonko video no wa shock na wonim kwankro fa so a ema Angie baby din be pie mu na enye Angie baby na woni pakro no hye agenda no tuso hye ni ye pa because of video na edru baby asen animo ne banana so the phone no e kwa other side hono na say na semnetie e yampa na nkofo bi e blackmail gana no mujiska free ne hono na e san krofo na no mo hye all those video de ba bonte say Angie baby ni video say wa bonten e ye trepe ne na deje da bonten e trepe ba ko bia wo gina hono ma wo se hwe me body wo se me nsa ne me body mfamo eno na hu ne mu clear utim say yo no ena ba ko bi so na no te hono mo na camera ne da ne tweso na ne tweso nwi bebre no eno so eyo no ena there is another one so de no kita kote enum na no wo fe kote no na enye ono na me baba be prove ya kire mu eni again nanim ene da hono mo no nanim nie na ekwan krokro me fa so de gidi ye ne se so he TV na esi echi no so ko me Instagram story a umia edo be ko meti gram no so me be se me bodi no edo be ko so okwa ubehu picture ne clear yes ubehu gen nanim do bibia clear ade wu ni ye because na se no for sense won kakra entu hu ni ye na wo de bed sheet na no mu da so na omu edi girl no ubehu no se ye ono a ubehu se the same bed sheet the same room like everything pepepe enti Angie baby sa gala ne video ne de enye ono a eye nkrofo no mo blackmail no eyomu a na ahye adwuma e de ama girl no se eyo no ye bone gala no ba gala no de enye ono a eye girl we say ne picture akasa na da ono ye friend no Celestina Berry sana ne din etie eyo no ene wo sa adonku miensanim no ano sa su kita kotia no fi kotia ne sepoki no but for the fact say na eye na sunte munti no ena Angie no so wo yiniti wa hwe ne ya beka say Angie no tama no wo yiniti no but we die VAR no eye clear enti Angie baby adonku miensa no enye ono a gala no enye ono no na deja da bontia ne de odi nanim ene ne twekere ye no eno pe ene da bontin enti no eyampa girl no ensem o kan say enyo no ande nyina giginem say yo no the girl was right me da sese wo twe akwa dwene bi akra